Alright, ngikubingelele-ke mthando wezemidlalo ngalesikhathi ngibingelele kuphi nakuphi la ubukele khona-ke makuthi-ke usuku lakho lokuqala kuyona-ke le channel awenze kanje awulike ividiyo ebese-ke uyasubscribe kuyona-ke i-channel, ungaphinde-ke uciphize i-notification bell ukuze uthole ama-notification uma kukhona-ke ividiyo esiyifakayo. Transfer news kwi-Betway Premiership ngizokupha i-update emayelana-ke nomdlali we-Orlando Pirates wasesiswini laphana-ke uKabelo Dlamini kubonakala engathi-ke izinto ayihambi kahle kuyona-ke i-Orlando Pirates ngakuyona-ke laphayana-ke i-game time. So bekunamahlebezi athi-ke lo mdlali-ke i-Kaizer Chiefs iyamfuna ikakhulukazi ngesikhathi-ke sewindi lama-transfers ngoJanuwari. So okuvelayo-ke njengamanje kubikwa ukuthi-ke i-Orlando Pirates ngathi izomsayinisa-ke i-contract entsha ka-1 year. Khumbula ukuthi-ke i-contract yakhe izo-expire laphaya ngenyanga kaJulayi makuphela-ke yona-ke le season. Indaba-ke ezinhle ezithi-ke i-Orlando Pirates ingase imsayinise i-contract entsha ka-1 year, okusho ukuthi uKabelo Dlamini amathuba ukuthi-ke abe kwi-Orlando Pirates impela maningi ngalesi sikhathi-ke. Iyona update engiyiphethe-ke njengamanje. Like ividiyo, usubscribe kuyona-ke i-channel, mina nawe ngizohlezi ngikhona ngulethele-ke ama-transfer news kuyona-ke i-Betway Premiership. Okwamanje-ke ividiyo yethu asibambe la, nisale kahle.